Type 2 que Congo ga. Type 2 que Congo ga. Mais type 2 que Congo ga. Mo Solomon tête sa nye ka wanji la kpam. Bashi nyam kime numbe type chi. Ndwe nya ntuma mungu ka me type 2 que Congo ga. Ichoka neve no olo me type 2 que Congo ga. Olu yanga na nge tagada ye type 2 que Congo. Ilo olo kwa mila monya nem doe. Mo venda me type 2 que Congo ga. Iti ape yangi ima gogo iyo utavinshan ki bibilo iyilan de to babela inge ki bibilo suluwaron kwala pe yeke ye pap jola mna jiji shimtima henim ko kame dwati pe yangi uluhiri olo ye yan dwati uluhiri ga na nge in comment section na o pe yangi ida hen dwati tuma na hen dwati be na fala ba moyan fame dwati use lamene ayangi ye pa joki bibilo la dwati ba yangi uluhiri ba yangi wongwa va ba yangi wongwa kasi yem la yangi ve dondu ve be nyamo ba mlo ba lamene dwati heye na mfame olodi hudu dwati olodi wudu tiv hidene mi jumeye eti dwe ke Congo ga kwa momfo ya ka zendi oti ya zendi zanzan vaka ke Congo zanzan ve vava nyoke benwe bokana mo we oti dwe ke Congo inge ke chagde gene yo nge kwa mbla na hala ya mo wanu team kama ngba ke ta tivga aka lu shamaga ya agba pesu watwa shama na ha angba na simba vesen vetuma ve nengi shame ve so kwa shon chive sala hi utene na tenda kwa kana yanse ba tenda kai o kana to o tivka to kwasi anna o vanya singolo ni amse gba van he wan yoloji shagbi na kposu na ha mnenge angba na mba gene vele numbe mwese vek pushi cha tomo dudo unangon ya ka kanine dwa tifsha balo semba elen shagbenda o sekende tifsha kasi hide tifjime ya adoga va do kuma gaga ka ko dudo o ka yeve kosu yelini tif tatu iye film la isembe ben bolon kwa mdu tif muka me alo ka story udu ke Congo o yombra ngela ya so ne eni etsemble ni be na hakpa eti yira ya kam du tivga tatu pe yangi par joki bibilo la o tip pe yangi lo he ka pe yangi tip du jela ka pe yangi tip hi jela ngone ne ka zendi o tip ba yangi ngwa va ma ba yangi ngwa ka si yem la ve zendi zanzan be va ka ke Congo he o na hala mulumu ne mi but waka wo ti va do ko Congo ya mgwe fajili gene pe tuma na ai soli hento mai du do mfungo fa lo gene over do njoga tacho yangi pap joje mba ola mo yo gene du jo mapega alo yangi olu yangi na du do tv ilamzanza ve hingi ko tv se pasilu ngwa la ya sifa tacho imalama o tiga iye o tv yangi ye na pe yangi luji nomla ba yangi be ma wo ji lamba ba paven joya o tikpa duwe kere monya kime ya numbe kape mfejela kwa uga ongwe kaye bibilo inge kwa di mongi bibilo ka shame gaga olo na ala mfeme kwa inge la ka shame ka pape yangi pajo ki bibilo la fame o tikpa yangi duwe kere so wangbana ya semba ve film ke dwatim du tiv alo ka agwa shi kwangele no wonba wasu gene ya na gonge ka o ti do ko Congo la ya monya kume numbe nyi am do mu ka me ka shamga o ti do ko Congo ga so ne ko range ne ye zendi u ti alunge we zendi u ti ya ongwa singo ko lawe ha akosu ko lawe le ntomami ka pe yanga o ti zendi ba ka ko Congo ve nyo ke beno jene na pa alo over ka we alo ni ka story ngula na ha ya
se ko yo si de mi pe chote amo she gbala men se mi ka ke Congo yan se duo ye se ba ke Nigeria ga se yem ku Congo shelu kwa ga ne kposu na ha se ka ke Nigeria siluye shi sembati ka zendi yanga o ti mo zanzan vaka ke Congo va venyo ke Benue ka pe ye lu zendi evangela na wangbane so ne pushi chatomo dido onolo no nongon se chavesi kandine twatifsha sembansi hi kwane lugi yongi social media ga pasenongo sembe tacho sinongo pokpo yombamba gbe mutuma yangi gena yombasi hi nongo vesulu nongo kosuna ele ne tik pokpo yongula social media lugama fidzagwa zanzanyane sinongo kwa na nyang pashim timango walo me mo wano tiv shimti mfe kwa tiv shumbele kwa tiv koho ya muka me o tiv duwe ke Congo ga si hidene yolo si jimega pe yangi pa jwa ki bibilo la o tiv pe yangi lo hele alo yangi we venda ya olum shin comment section ha ma si hili ame lame ma selam sembele so na yatutuka no ayatutuka se